Globo Confianza. Sim, Shona, nós estamos feliz. Já sabe, a 26 de março. 26 de março, ano 2022. Voor die centro de Rotterdam, e Capela de IJsselboom, amigos servidor Liga April está apresentar programa muito especial que nós vamos começar com ele. It takes a village to raise a child. Tá pensamento que nós estamos pensando que está tomando inteiro siglo de los siglos não para poder educar muito, então nós escolhe para escolher, nós muito não para mim. É grande, não tem que difícil para molhar não tem tempo aqui, pero nós está seguindo, nós está lutando bem e nós está dando bem que programa de Eiffel Tuts para muito não de grupo 7, grupo 8, escola básico. Nós está para com de mi field, opinião a estudar de enseñança, família não basta família de enseñança também. Ainda tem bronze, o primo também tem uma escola grande. Então, mari para com emocionado, houve problema com rekenen que sei não. Então, não falta houve coisa básico. Coisa básico me dá por bater esse dilante aqui dentro do programa aqui, mas tanto me dá por bater esse não um tique mais gráfico. De psicologia, muito que de acordo com mas tanto ora mire. Você agora vai ir para McDonald's e tem aí em polícia, em nada, em posquibi nada, pero assim não mire emblema de McDonald's essa epa. E não tem que comer. Essa filosofia é nós usa para seguir, educar. Feliz tarde, Lauriane também tem um de nós, Regina também, Ricardo. Tarde, contente com bastante turcimão, clavar para seguir nosso programa, para nós seguir educar de toda maneira. Então, aqui que dia aqui também trouxe, sim, interessante, mas compilar par de coisas, com mitahaya também tem inbox, não que mira tanto de certa coisa não, para explicação, mas meu, e nós tá pondo não também, agora me wak, nós tá começando a meia hora rápido,
Rápido. Vamos share, não deve ser, nós share screen aqui. Eita. Sim, aí falta para emocionar no grupo 7, grupo 8. Escola básico. Então, a base de esse não está por para crack up e conhecimento de não. Crack up não conhecimento. Eu acho uma nossa queda. Quando o shit da bike, mas sem pico da bike, acaba. Pero já, nós está cheio com mil amor, com smack. Está seguindo assim, para ajuda. Nós está aqui da ajuda, até caminho nos por. Sei que chega, caminho me quer, aí chega. A bula vai em caminho aqui. Você pode pensar passar de bruto, neto, etc. A coisa não importante passar. Neto, com bruto, com tara. Xuxo, Florida. Boa tarde também. Aqui, assim, ainda 10 people. Num dia mesmo, não tem 10 people. Que da clavar, mas nem botar sempre que for de Aruba. Nós vizinhos rumana foi de Aruba. Sim, Lorian, papai com ele não é não que das scarpe, nós temos que das scarpe que tu vai. Que tu tá, você anda pergunta, loss é para mim, então, você não está seguindo que coisa. Se vai passar, nós passa bem, isso aqui não, persons vorm, onderwerp, persoon vorm, dan vorm van een werkwoord. Coisa importante para que te acorda. Nós estamos 9 semanas também, assim é rápido, 9 semanas, 2 lunes acaba também aqui com nossos programas, roupa especial para ir da hobby não. Mas traz sheet aqui, tá para você não é assim a tafel na escola, essa aqui da coisa para que da corda, tem certa coisa, mas aqui da corda não gewoon entenda, breuk, de quanto por cento tá, o de meeste bij conta, assim, dan kost dan fica bem, paps, parata kennis nós estamos aí. Sabedoria, como me sa rápido. Isso não corre, da minha com nanta mesmo coisa, né? 2 tiende, 4 tiende, não, 2 tiende com 1/5, 20%. 20% aí, tá door die boek 2 tiende vereenvoudig, als je match kiet bij de 1/5 tot 20%. 40%, 4 tiende vereenvoudigheid, delen door 2 cada B. Dan heb je 2/5, dan heb je 40%. Aí você mira que o team break tem mesmo unificação com o outro. Então, se 50%, 15 a 50%, muitos nomes aqui de acordo com o que eu e 15 está igual com 2/4, está igual com 4/8, está igual com 1/5. Não turta 50%. Ora acaba que rato na me tá pone sheet nang aqui na minha página de Facebook. Santa nang gratuitamente, grátis, sem cobrar nada. Essa aqui tá na minha sede grande, não? Essa aqui tá slide de onde oefening na die EVO, die te keren die ano passado, tá? Of 2 anos passados, anyway. Nanda donavo sum. Highlight pen. Nanda donavo sum. Moeder koopt een aantal flessen wijn. Oké. Tá gegeven. Die nada de cifra denje, en dat bisa me masha cosa hoor aqui. Ela compra sim. Een fles wijn kost 9,50 gulden. Hoor, mas sim, você começar a fazer um começamento e a conta rond af. Você por rond af som, passou de som aqui, vou contestar A, B, C, F, D. Ela cai for rato que não. Pero, para você saber em que direção você tem que buscar, você começar a schat, trouwens schatting. 59 te gewoon te kasi, we rond af, het heb je 10 gulden. Moeder koopt een hele doos. Eu tenho que pagar changes 4 florim. Wat is schat? Quanto fles hoeveel flessen wijn heeft ze gekocht? Wat is een ballotation? Door die rond af 9,5, 10 pauper, als die hoofdrekening mas lieli.
ela sale 11,4. Pero para você que é exato, eu tenho que é só mês 9,5 aqui, dele door 114 dele sale 12. Então, eu vou contestar, mas está de 1 e não 2. Se um e não nota de A, B, C, bota com o outro. Se está sendo fácil. Sorry. Se um tosa dar-me era, pero não está de nada grave, danke Deus. Um tosa mais estranho me dar-me era, pero não está nada grave. Não quer tá e coisa da bullying foi. O corsito tem que farfelo, está cansado, está cansado, está cansado me também, está cuida curva seguro. Se você traz um schatting para mim, ele sai 11,4, então se você mag de trago rekenmachine, ele sai 12. Então, vou contestar de 1 e não 2. E não vou ter que trazer, assim vou ter que trazer esse tipo de som aqui. Next. Saludo para Angel, você preparar para Gisi Girato, você join, você seguir, você ame que banda não? Está aqui, nós acaba net na hora, a você dar by cubo. Once a cup, always a cup. Tremendo programa. Tá em sintonia, marcha bom mês. Um locutor sobre o programa não tem a plataforma aqui. Tiki está crescendo. Essa é a intenção também. Está crescendo by all the way. Seguinte, som como a mas corre. Tá bisa Liam gaat een zonnebril kopen van zijn zakgeld. Het is een kandidaat die zegt, hij bij compra een bril. Hij bij compra een bril, en dan bisa, een bril te kosta 20% is uw zakgeld. Kijk het bisa aan doen. 20% van zijn zakgeld. Het is een bosje zijn, een pida, een fractie die zakgeld heeft net para bril. É 24, que é 24 tá hoeveelste deel die totalidade. A totalidade é kunst, não deve ser, é kunst. É triquita. Não. É triquita para compreender que tá bisavo, não? Você vai buscar quanto está tem em seu zakgeld. É tem 100% de mês. É 20, quanto está de 100, quanto bia? Quanto bia 20 para o 100, está 5 bia. Um fator de 5 bia mais grande. Van 20% naar 100%, está 5 keer. Está 5 bia la bia grande, que men é getal 24 que também. Vou ter malha com 5. Que para aqui, bom. Para bom, quanto é 100%? 100% é total. E tem 120 florim dentro do saco. Dentro do saco tem 120 florim. Ela compra um bril de 24 florim, vou ter trek aftrekken. Ela sobra 96 florim. Assim não vou trazer som. Dentro som, de uma maneira que eu vou compreender o que eu ando pensando. Essa que está custo 20% van de zakgeld. Een fraction, een tiki, een zoveelste deel na saca, e tenho saca para comprar e bril. Então põe na 20 para mim é total quanto me estava tendo quando passou na não bisa nunca mina quando se ainda tinha seu zakgeld. Me bom se sai sei para o trek af 24 para o quanto ela sobra. Hout over, die maar hout, hoeveel hout over, quanto da sobra. Hout, hoeveel hout over kan men aftrekken somewhere, tingo trek af voor die het totaal para boa rest, hout over kan men rest. Quanto de rest de caso aqui. Resterend. Nós estamos aqui com mais meeting.
Som die pannenkoeken, também é koos, também é direção que was de horen. Nanda bisaba ku 100 pannenkoek, 100 gram pannenkoek, kan mijn moeder 12 pannenkoeken bakken. We doen gewoon een verhouding aan bande outro. 100 gram, 12 pannenkoeken. Esa is de salida. Dus we hebben de puntra, hoeveel pannenkoeken kan ze bakken met 75 gram? Maar nee, no sa se worry, met dat mijn pen. Met mijn pen erover. 100, nog steeds de Hollandees, komt overeen met 12 koeken. Dus we hebben die 75 gram. Dus die ben ik bij 100. Ik naar de 75. Ik ben dan met die 12 koeken. 12 keer 100, dan de 100 outro. Aqui bom, não sabe aqui quanto me digo saca, quanto sem. Antal me se bem aqui bom não. Fap. Kiko masi, ma bol te pere, eta sale mesmo cos, e bo bol, bo pune 75 arriba e 12 também bo digo bol te ori, soms sale mesmo cos. Duas maneiras tem para trazer soma aqui. Se você tem rekenmachine, eu vou trazer duas maneiras. Maneira para trazer aqui, 75 honderdste, tá 3/4. Tá 3/4. Die é total. Bota com 3/4 mal 12, ela sai 9 pannenkoeken. Esse é um sistema. E de dois sistemas, esse aqui, 100 gedeeld 75. Não sabe quanto é sali. Amigo, ele 100 gedeeld 75 is. Ele sali 1,33333. 1/3. 1/3 is 12 gedeeld zoveel. En dan bij sali mesmo 9 aqui kirato. E som da sali mesmo 9. De onde som não prome na não sabe se por mal essa aqui não acaba mal essa aí não. 12 mal 75 gedeeld 100 é da sali 9. Wat ik 12 mal 75 is gedeeld door 100 is 9. 12 maal 75 is 900. Kruis links, dan staan we zeggen 12 maal 75, dat is 900. Wat die moet delen door de 100 aqui, dat is 9. Hoppa. Somos ali 9. Assim, de duas maneiras tem para você aqui. Ok. Então, vou levar essa aqui rato. Aha. Essa aqui é um som para um tique pensamento. Die Brion is jarig in de 10e maand van het jaar. 10e maand, bom, is samen zo, 10e oktober. Ah, maar tra is bruggetje dat ik met de korte naar mijn zorgen. Oktober. De korte klimaat, pero assim não me mire lunos, me saak de qua nummer dat hoort erbij. Het heb je een gewoonte pa, gewoon pa. Januari, februari, 2. Sei, me da quer que het é difícil para não ende. Mijn zusje Queen is 4 maanden later
Doe conta oktober, november, december, januari, februari. In welke maand is queenjarig? Het is in februari. Het is in februari. Gewoon maar dat je conta bij. Samen aki not dat je complicatie. Not dat je complicaar. Mas som mais complicado, pero essa aqui tá um tique fácil. Kiwi. Kiwi is heel erg lekker en gezond. Dus dan komen kiwi in shape. Roginia heeft 6 gulden bij zich. 6 kiwi. Papakumba kiwi. Waarom staat het 1,50 per kiwi? Hoeveel kiwi kan ze kopen? 6 florin. Aqui trouxe também o som de hoje, mas depois 6. Som dat hoort bij elkaar 6 gedeeld in 1,5. Dat gelijk aan vraagteken gedeeld door 6. Dat is niet wat de trouwkruis denkt. Kruis links. 6 kiwi maal 6 gulden is 36. Een getal, dat is een getal 36. Maar die moet delen door 1,5. 36 gedeeld door 1,5 is. Het sale 24. 24 é para comprar. 24 kiwi é para comprar. Com 6 florin é para comprar 24 kiwi. Nós vamos um tiki outro hoor. Um tiki outro. Um tiki outro. Nós temos aqui ruimtelijk inzicht. Ruimtelijk inzicht. Mira figura, reconhecer tumaction. Lengte van deze figuur is 12. Que means largura. Lengte de sun más largo. Lengte de largo. Largura. Breedte de otro banda. De 6. Agora, não está precisando wat is totale oppervlakte. Dit is een blauw zo. Die mensen moeten zeggen, wat meer spanta. Pero, niet mag die spanta. Maar die moet começar a analisar a figura. Na sabe que 6 com 12. Se aqui está 6, cada de hockey na aqui está 2, 2, 2. Se não arriba está 2, 2, 2. E não, já vai capa, vai começar a solucionar basta um pida de soma capa. E pida aqui está 2, é um corra que sua anchura também está 2, e blau está 2. Mas não turno 1 está vira 6. 6 aqui com na bisa. Se essa aqui é 2, essa aqui é do vierkant, essa aqui também é 2. Essa aqui também é grande, é 2. Não 2 juntos é 2, que meio cada dá 1. Aqui não, tem 1 trobe, 1 com 1 dá 2. 2. Vai about 2. Pero não tá metade, vira 1. Não tá pondo de um blow. Não sabe quanto blow tá. Vamos começar. Vamos começar aqui. 1. Tem plaque para me escrever aqui também. Escrever 1. Eta 1. Essa aqui está 1. Breedte está 2. 1 maal 2 is 2. Es un otro que 2. Está 2 maal 2. Twee maal 2. Salivir. Ajá, nós temos es un de 3 aqui. Está 3 maal breedte de 2 is 6. Es un de 4 a sale. Su breedte também está mostrando que de 3 está. É 2 está aqui não, 1 está vira 3 maal 1.
3 mal 1 dá 3. 5 tá virar 2. So die 5 aqui tá 2 mal 1, tá 2. 6 tá 1, 7 tá 1. 6 tá 1, 7 tá 1. Telo, pap. Não me controlava, eu controlava, tem só muito não, mas é controlar com o senão vou dar esse coro bem. É só no primeiro 1 mal 2 tá 2, 2 mal 2 tá 4, número 3 tá vira 6, número 4 tá 3 mal 1 tá 3, 5 tá 2 mal 1, 6 com 7 tá 2 tá 1. E tem 6, 2. 2 com 5, 17, 18, 19. 19 vierkante centimeter. Assim, né? Blauw. Então, é rood, não está bem assim a walkie, pero tá diz para compreender, a conta blauw não, mas o wak saca o número na fo, então assim, né? Bota escapa, bota traição. Esse sistema aqui tá traição. Hey, Laina Sambo, feliz tarde, danke pela explicação, pero Mr. Comissário do nem básico anto sempre. Reconhecer efeitos, ora tá trata de som de redação, etc. Sim. Sim, assim é costa. Na escola, já, não sabe, pero me quepa, se começar a ser coisa mais visível para muita, mas nem mais explica worry. Muita de 1 ai 2 ai não pode ler, depois que pero assim nem é emblema de M, é algo da McDonald's também. Então reconhecer coisa, que é da corda coisa, então muita mas que da corda cospe, ora mira coisa, é que da corda, mas tanto que mira, é que da corda, mas tanto. Essa aqui da minha escola worry, minha sistema, Troy, but yung by party. Mita, não eu acho mita assim. Então diz assim mita assim só, mita assim completo. Diz para mira com costa bem, não? Rode africana sali do nabo gegeven. Dat sei sempre, mas se tinha gegeven de som. Se não é muito tempo bem caminha. 16 door que nota vierkant, minta mira que da vierkant e nota 4 mal 4. É outro coisa. Não pode ser que tá preciso. Sei, mi ouwa da mira me sora com nota vierkant. Na mi aqui da ponto, what is the oppervlakte van de blauwe vlakken? Samen. Agora, vamos analisar rato. Qual rock tá mesmo grande que cora aqui? Essa aqui tá 1. Essa aqui tá mesmo grande. Essa aí tá mesmo grande. Essa aí não turta 16. Assim não dá analisar o tipo de coisa aqui. Não tá mesmo grande. Não me quita coisa só. Veio com rato aí. 16. Essa aqui tá 16 também. Essa é mais grande que essa. Essa aqui também tá 16. Essa aqui também tá 16. Eu vou começar a escrever com não como você. 16. Essa aqui é banner que o comitê mostra aqui. Também tá 16. Pero esta net metade partir na 2. Metade partir na 2, de metade. Significa essa aqui da 8. Nada ponta blauw, porque me que outra na hora. Essa aqui da 8. Essa aqui também da metade de 6. Essa aqui também da 8. Então, uma nós que vai, nós seca de loss up e puzzle.
um puzzle, um tipo de som assim aqui, você reconhecer, não precisa reconhecer é coisa mais fácil, você vai um lugar, a minha tem hobby ainda, puzzle, como imaginava puzzle do hobby ainda, de hobby ainda, você busca, você engana sata quem está conhecido para você esse que é conhecido, é bekende getal que você está buscando aí. Blow. Mas um pouco agora, pero dor de plaatje dan die trosse, eigenlijk het vier bij vier zie. Eigenlijk het vier bij vier, het een tiki straio pintaki. Anyway, nós temos 16, partida 1, 2, 3, 4, de 4 mal 4. Of zie of não? São da captar aqui, me cabisa. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 4 mal 4 de 16. Het blauwe gedaan met het blauwe. Wat dan ja? Het totaal de 16. Essa aqui tá 4. Essa aqui também tá 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 b 4. Não, 5 com 1, 5 com 8, tá 13 com 16. Claro. 1, 1, 1, 1, forma 4, 4 mal 4 de 16. Vamos com de blauw dan. 1 blauw, 2, 3, 4, 5 blauw. 5, 8, dat is 3. 8, 21. 8 trobe. 29. Assim nem. Saludo, boa tarde para Rich Eltes. Também estou andando conosco. Una põe só na aqui, me tá. Riba internet tem hobby som, pero é não aqui tá um especial como as coisas para mim explica não. Não explica nada essa grande especial. Exemplo bom tá começar a ensinança de tafel de figura para reconhecer a grandura e também quanto mais grande e quanto menos sim. Essa é uma boa ideia. Tafel que me ensinança, mas é que o sistema completo, me dá beijo com ele para um papel de outro programa que nós temos amanhã. Pero não alcançar, para nós papel tem que de ensinança, passou maneira bike, e não te ajuda com mais coisa, comigo, não te ajudando com mais coisa. Eu pensei, ja, nós te ajuda até caminhamos por. Essa aqui é uma herhaling. Ora, we groter dan, optellen, meer dan, optellen, erbij, optellen. Toen is ik aan het zeggen, optellen. Si we een palabra na in son, eta optellen. Si optellen. De scores dan kemo jadi reconocer, varap, mesora de un som. Anto zit para otro banda, kleiner dan, minder dan. Raf, verschil de een palabra interessante, importante, também que men aftrekken. Dan papi de zoveelste deel, dat breuk daarmee een pida como de um sacafo. Um pida chiquito de uma totalidade, tá? Korting também tem uma maneira de aftrekken. Percentage aftrekken. Tudo que você não coisa não essencial para que da corda, ha, coisa hobby bom. Begrijpend lezen. Een struikelblok, maar je grande mesmo para hopi mucho. Está se sabe grande. Begrijpend lezen. Tem duas coisas, eu digo para que tu não diga. Duas coisas principal, essencial para que tu não den begrijpend lezen. Wat die wat in qua tijd, het is gebied, tegenwoordige tijd, verleden tijd.
Anto, kiko ta feiten. De un verhaal tin feiten. Tin feiten en tot tin mening daarmee. Dos cos, kutingo para que tu nanang, ora ta trasa, die begrijpend lezen. Door die check het tijd, wat de zaken dat een koos qua passa acaba, of een kook erbij passa, wat in de kwenta konang, en to feiten, met de moest een beetje komen te reconnaisseren feiten. En mi bij kunnen nemen zo, acaba met de bimback die bezaki. Je zei van nog een plaatje pero. Wacht. Op 4 oktober is het altijd dierendag. Het is een feit. Dat is een feit. Kunosa palabra casi mundialmente ku dia 4 oktober de dierendag een feit. Bam. We bedraaien rond je zee. En toen para in tegenwoordige tijd. Bonota bisa een feit, bonota skip je een feit in verleden tijd. En dat klopt daarbij. Feiten worden altijd in de tegenwoordige tijd geschreven, uitgeschreven, genoteerd, etc. De directeur van de school van Suus vond, ela começa vond een verleden tijd, een verhaal dat conta per ela donava een feit pro me. Ela sali donava een feit. En toen wordt erbij komt een verhaal. De directeur van de school Suus vond het een goed idee dat de kinderen die dag samen met een lievelingsdier op het bezoek in het bejaardenhuis zouden gaan. Het papi de een feit dat je na dood hebt, Kiko e Costa. Atrobe, daar wonen vaak oude mensen die niet naar buiten kunnen en het contact met kinderen en huisdier erg missen, zegt hij. En zeg je dat met een feit. Feit. Het is een feit in tegenwoordige tijd. Feiten worden tegenwoordige tijd genoemd. Wat papa kuwene pero wat dat doen, dalen een feit. Wat is een feit? De meester van Suus vond, het is een verhaal, vond het in een verleden tijd toen koken dat is een kikapasa ja. Dus heeft een volgende stuk geschreven. Met een feit. Wat moet ik kunnen zeggen? Een feit. En toch kirato met hem moest ik kijken tot een mening. Aquí maar ponen aan een compila. Feit zegt precies wat er gebeurd is. Pabosaki dat begrijpend lezen. Dan dat punt de vraagstukken A, B, C of D. Wat is een feit en wat is een mening? De feit zegt precies wat er gebeurd is. Wat ik moet reconnaisseren naar een werkwoord. Kuting den feiten. Zijn of is. Worden. Wordt. Hebben of heeft. Of bij andere mensen een getal, een datum, etc. En zijn dan demonstreren dat kosten geschiedenis kunnen op een kamer mas. Feiten. En toen mening. Een veronderstelling. Een kookbonosatiekoer. Dat pensen, ik denk. Werkwoord, wat een werkwoord dan vinden, denken, geloven. Met die fake, ik kon je pas, ja, bontin seguro, zie. Met de keren, ik kon je pas, met de keren, kon je bij scapanos, met de keren, kon je nog bij tierenbom. Ja, dat is het. Meningen zei dat, nos zaki kon je bij passen. Mening, met die fake, Gerrit te stappen. Ja, Gerrit een luna erbij kaben. Zeg dat een mening. En mening, bombasi, nada maar shaku mening. Então depois do normal se por claro, nós está abrir para turene com que tu não man. Bota ter contato com nós via a plataforma aqui, então nós está papi, nós está conversando mais hora. Para nós dar coisa que esta coisa anda começa a virar interessante, seguro. Um verhaal de conente trobe. Het steeds een paar de skate een paar cote. Zeg je dat een cosa que moet je daar aan de school of naar Evo.
Inteiro um verhaal, assim, inteiro um verhaal. Então, depois de verhaal, nada pedir para sacar um paricô, sacar um paricô, sacar um paricô. Nada punten in welke tijd wordt die en die zin geschreven? Is dat een feit of een mening? En to para reconhecer feito com mening, vou me cessar kiko nanta. Feiten dat is precies que passa. De mening, ik vind, ik denk, ik geloof. Wij geloven. Wat reconhecer na e palavra na mij. We gingen met de lift naar de derde verdieping. Feit. Gingen, de werkwoord misschien gaan. Het is een verleden tijdperiode. Het is een feit. Daar zaten allemaal mensen bij elkaar in een soort zaal. Met een feit. Dat kost mira. Er waren mensen in de rolstoel zaten, maar er lagen ook mensen in bed. Feit, allemaal feiten. We gingen, ze keek naar een verdrietig, toen zag je de feit. En ook hoe het konijn heette. Suus en het konijn heette Snuitje, zeiden we tegen haar. Mag het konijn geaaid worden? Vroeg de oude vrouw. Natuurlijk halen we het niet uit zijn kooi. Ik ben toen zag je wat feiten. Award, zeg je dat echt een som, kumasaka, voor die onje even. Feiten of mening. Nou, dat doen nabo een kandidaat die zin, die frase, dat we zaken voor, kijk op de feiten, kijk op de mening. Zeg je dat party die begrijpend lezen. Ik vind, dat is palabra mag ik ook, vind. Ik vind, dat een mening. Ik vind een mening van het gedrag niet leuk. Omdat hij ADHD heeft, mag hij geen suiker hebben. Het is een feit. Het is een feit, inderdaad, het is een feit. Gisteren werd hij boos om mij en ik op hem. Dat is een feit. Het is een passado, pero een coca passa. Toen heb ik zijn verfdoos op de grond gegooid. Het is een verhaal. Het is een feit. Hij mijn doos met stickers. Ik in aanval de parabel. F. Feit. Hij plakt mijn doos met stickers. Pieter wordt vaak boos op mij. Zie je, wat de kans is ook een beetje. Het is een boos op moeder. Mijn moeder geeft mij daar vaak de schuld van. Door de feiten. Denk de onsoorte mening. Eerste zin. Een mening zo. Een mening. Nós estamos bij busca. Den vragen aan. Kunanda pondra. Den qual zin. Tem soort de feit. Com exceção de uno. Assim que esse sistema para loss up e somna que charada na como também. Que kunanda pondra. Wat is waar over feit of mening? Wat is waar over feit en mening? In zin 3 staat een feit. Não sabia, se acaba com dentro para mim zin de mening. Ik meen, wat busca wat in zin 1 zin mening até paps. Não se chega dan in zin 1 een mening. Dat betekent dentro para mim zin zo. Ik meen, je antwoord B. Antwoord B, só acaba. Assim nem bota escapa de ecos não aqui. Rapidamente. Você muito atento. Ai, ai. Esta baila. Orienta, hoop je attent. Onde moet je nou zien dat hij den glas die land de wacht die meneer te papia. En deze boka hier is slepen worden. Je la pagatino maar chabon is. Ela pagatino maar chabon is. A ver, tempo de baia mais ducho mesmo.
Tempo vai mais, já 2 meses. Sim, meu amigo Arthur está aí presente. O Santa Mira, me cita mira, Arthur está presente. Arthur Streekland. Houd jij van olifanten? Ja. Dan moet je nu naar Universum Den Haag komen. Daar draait een prachtige film over olifanten. Je waait je dicht bij de olifanten en leert ze goed kennen. De filmmakers hebben 6 maanden lang een olifantenfamilie in Kenia gefilmd. Je ziet hoe de familie onder leiding van matriarch in de mama op zoek gaat naar voedsel en water. Gemakkelijk gaat het niet. Want soms valt er maandenlang geen druppel water. Kijk op de feiten, kijk op de mening. Banwak. Isaki, houd jij van olifanten? Maar dat is een pregunta. Een pregunta, basta een pregunta. Ten feit, bon saki op de feit. Dan zie je wat. Dan moet je naar, sinds ze responderen ja of nee. Kijk het abira. Mening. Mening. Dan moet je naar Universum in Den Haag komen. Enang wat een olifant, een feit. Daar draait een prachtige film over olifanten. Een feit. Je woont je dicht bij de olifanten en leert ze goed kennen. Feit. De filmmakers hebben 6 maanden lang een olifant in Kenia gefilmd. Feit. Je ziet hoe de familie onder leiding van matriarch en mama. En mama kon dat bezig zijn papemento. En man namas. Matriarch de man namas. Op zoek naar voedsel en water. Feit. Zeg het simpel. Gemakkelijk gaat dat niet, want soms valt er maandenlang, zeg ik daarmee toe feit, kunang sadije. Dus, mening de eerste zin, met de woorden maak je wat maar zo misako toe sobrado feit. Antwoord, wat is waar over feit en mening? Kort mening dat prome, no di para mening wapa, aquí, waps. In zin staat 6 staat de feit, in zin 1 mening. Antwoord C. Assim não bota saca som nang aqui. Let me what. Mas aqui, nós estamos sequer claro. Essa aqui está um tique tricky. Som aqui está tricky. Bekijk de grafiek, welke uitspraak is waar. Kijk op de mening, kijk op de feit. Een grafiek. Na een percentage na man links, Rubens, about in jaartal. Ja? Kijk naar de puntra, wat wordt er gevraagd? Welke uitspraak is waar? Quadinang die ABCD correcto. In 2015 zijn meer auto's verkocht dan ooit tevoren. Het klopt inderdaad. Het is maar tanto ku dilanti tevoren. Het mostrami een feit. Het is waar daarmee. Feit en waar. In 2017 had 6% van Nederlanders een elektrische fiets. 2017 daarmee het mostrami klopt. Feit. Waarheid. Sinds 2015, Trobe, zijn er minder treinen in Nederland. Dat wil je bij 2015. Toen vraagteken ik even zo. Ik aan de papier die auto. Ik aan de papier die fiets. Ik aan de papier die trein. Je kunt aan deze grafiek niet zien waar het over gaat. Mire, un tiki, hay un tiki me imagine so de un grafiek, vamos poner yenko de outro. Vamos poner yenkos de outro. Anto é só aqui tá ideia tá.
En persoon grafiek não sabe não tá eenduidig, não tem duidelijkheid dinge. Nada põe aqui bouw, aqui nada põe percentagem na links, aqui about jaar. Agora se pergunta de auto, nada punta de bicycle, aqui nada de trein. Waar slaat het nou op? Je kunt daar een grafiek niet zien waar het over gaat. Ik zei antwoord dat D. Ela kan sami também um rato, pero mas vai buscar antwoord também. Ah, verdade. Não está coendo que bem about também, não está coendo que bem about também nem só nada. Então, por último, mas é que tu né, é coisa que acaba de um programa não como começar, wake up, smell the coffee. Dan met de parte die even, zodat we hebben die organen, die mijn lichaam, en moet je mensen reconocer organen in zijn lichaam, en toen dat puntra, kiko te na rol ku outro, kiko rol nan ting ku outro, um coração mês, riba su mês, e não te traz sangue, e te pomp sangue. Pode ser. Hart pompt bloed en zuurstof. Trobe, het sistema gráfico aqui é muito como de mais lié, que mensen acorda é 5 punten de estrela com lichaamsonderdelen nan organen nan denje, het acorda com a mesora, como coração é pele, o que pele é estrela, é pele também na pulmão, door kubo bloed, bo coração da pomp bloed en zuurstof. Long heeft zuurstof nodig. Het pomp zuurstof. En tot de je sauna na mina, mina dat wij pone walkie, en toen nada pone hart, nada pone A B C D. Boy gen, dat bisa kiko ek coração da sarupe. Então tinha hora dat bisa ja, het pomp sangue, het pomp zuurstof também, coisa hope importante. Het pomp zuurstof para o pulmão. Het pomp zuurstof para o pulmão. Nier, dat is een hoop importante trobe para nós. E muita me se corda sei, eta corda plaatje naast neki que estreia te mira com nier. Supel da no coração, tanifica com nier tem filtra e sangue com tem na e coração. E nier tem trabalho mais grande. Meu amigo Angel. Sim, tu papai com nier ya me te corda me só riba bom. Então, a mim tá som que tava tem problema com o pulmão. Dor com meu coração tava bom e menir não também tava bom. Me por assim operação mais fácil. Dor de cuida curva, senão. E assim nós chegamos no final de nosso programa de noite. Sim, nós chegamos no final aqui. Me tocou preparar espaço para meu Angel. Então me pone sheet nang aqui riba mi wall então você pode tomar nang assim uso de nang sigue programa riba YouTube também riba YouTube bota mira buscar entrevista com vai lá de vídeo nang de entrevista com bota aí tour esse manco nossa tra tour vídeo nang aqui wak explicação com uma dona wak sheet nang wari mi wall também tem par sheet com uma pone maneta aí mané me tá usando aqui ma pone nang riba e wall também você pode assim uso de nang então, já. Prentam, põe nang placa na riba frigideira, tem muita área, para não corda. E assim, mas chega na final, sim, essa coisa curva não. Coisa curva, hora tá bom, não hora tá malo. Seguro. E quero chamar você a tour, mas danke para você estar junto comigo, e amanhã nós temos programa tremendo, aqui rato, Angel da Subidro, e amanhã nós está seguindo com Wake Up and Smell the Coffee, nós temos um tiki de baluarte com a baila nós aí. Danke, e la nos bisa até amanhã e outro amanhã que Deus quer. Bye.